Langsung disambung unyut-unyut. Masih spesial buat Agung. Papahnya Raka mana ini papahnya? Boleh Papa Raka. Ayah Papa. Ayah Papa Aji. Hitam putih. Gonta-ganti pasangan dudu berarti senok wadong sing murahan. Pengen duwe wong lanang beli asal bisa tolong, tapi eman anak wadong sing sugih lagi dialami. Abeli eman. Sing duda durung nyoba. Cobain dong. Sing bujang ake jaluk Aja gelenok. jadi pengen luru kayak apa dapur sumur kasur bisa. Yeay. Ditarik dulu Agung. The best hitam Agung. putih. Agung. 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 Mama Raka. Mama Raka. Mama Raka. Mama Raka. Shalalala. Ya. Mama Raka. Asik. 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 Romi. Arakanya Araka. Romi ada nih. Hei. Karo wong sugi. Karo wong sugi. Senlara ati yen dede minta ganti. Ganti rugi dong. Wonge ganteng. Wongi ganteng. Murah gemuyu ari mesem gawe nafsu. Walah walah. Kayak apa sih nok wonge? Kayak kita. Aduh, aduh, aduh. Sayangku, Aduh sayangku. kulane rindu rasa tercandu-candu. Goda rindu. Goda bencong. Masya Allah. Ning penghulu bahagia bebarengan. Amin. Kata Adel. Agung. Gonta-ganti lanangan dudu berarti senok wadon COD-an. Pengen duwe wong lanang beli asal bisa tolong, tapi eman anak walon sing sugih lagi dialami. Sing duda mong nyoba. Sing bujang ake jalukan jadi pengen luru kayak apa dapur sumur goyang bisa. Mama Raka. Masih ada. Masih ada. Lanjut dong Mama habisin. Raka.